mu mupira w'amaguru hari abatsinda ibitego bagatuma imbaga isakuza, hari n'abatanga imipira igatanga ibyishimo, ariko nyuma y'abo bose haba hari umugabo uhagaye wenyine ucecetse ariko umutima w'ikipe yose umwishingikirije. Uwo ni umunyezamu, umurinzi w'izamu. Uyu munsi turagaruka ku rugendo rwa Kimenyi Yves, umwe mu bakinnyi b'abanyezamu beza u Rwanda rwagize mu myaka 10 ishize. Uyu mugabo wahagaze hagati y'izamu maze amateka akandika izina rye mu buryo budasibangana. Wibuke no gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu by'ubutaha. Kimenyi Yves yatangiye urugendo rwe nk'abandi bakinnyi bose b'abana bafite inzozi zo gukina umupira. Yatangiye mu ikipe y'Isonga Football Academy, aho impano ye yatangiye kugaragara, ariko cyane cyane aho yatangiye gutozwa indangagaciro z'umukinnyi nyawe, discipline, kwihangana no kumenya izamu bidashidikanywaho. Kuba umunyezamu si umukino woroshye, si umwanya woroshye mu kibuga, ni umwanya usaba ubutwari kuko ikosa rimwe rishobora gutuma wibagirana ariko rikaba ryakwangiza impano yawe. Yves yabyumvise kare ahitamo kubaha umuntu Kimenyi Yves yabyumvise kare ahitamo kubaho nk'umuntu witeguye igitutu kurusha uko yiteguye icyubahiro. Mu mwaka wa 2024 amahirwe akomanga ku rugi rwe maze yinjira mu ikipe ya APR FC, imwe mu makipe afite amateka akomeye kandi atwara ibikombe mu Rwanda. Gukinira APR si ugukina gusa, ahubwo ni ukwiyemeza umutwaro w'intsinzi, ni ukwiyemeza ko buri mukinnyi wose umeze nk'intambara yo gutsinda. Mu myaka 5 yamaze akinira ikipe, Yves yakuze mu bwenge ndetse no mu buhanga, aba umunyezamu wizewe, utuje, ufata ibyemezo byihuse kandi udatinya gusohoka mu mupira igoye. Yabaye igice cy'inkingi y'ubwugarizi, yigarurira icyizere cy'abafana n'abatoza bose. Mu mwaka wa 2019 yafashe indi ntambwe yerekeza muri Rayon Sport. Nubwo yamazeyo igihe gito, yari intambwe y'ingenzi mu buzima bwe. Rayon Sport ni ikipe ifite amateka n'abafana bafite ishyaka rikomeye, kandi kwambara uwo mwambaro wa Rayon Sport bisaba umutima udacika. Mu mwaka wa 2020 yerekeje muri Kiyovu Sport, aho yamaze ibihembwe bibiri byamwongereye uburambe mu kibuga. Muri iki gihe ntiyari akiri umukinnyi gusa w'umunyezamu, ahubwo yari amaze kuba umuyobozi mu kibuga. Yatozaga ba myugariro, agatoza ubwugarizi kandi akagaragaza ituze n'ubwenge mu mikino ikomeye. Yari amaze kuba icyitegererezo ku bato bashaka gukina mu izamu, kuko yerekanaga ko ari umunyezamu ushoboye, atarindaga gusa umupira ahubwo ko arinda icyerekezo cy'ikipe yose. Mu mwaka wa 2022 yasinyiye AS Kigali, atangira indi page nshya mu rugendo rw'umupira w'amaguru. Yazanye uburambe, ituze n'ubunyamwuga, akomeza kwitanga nk'uko yari asanzwe abigenza. Ariko mu mwaka wa 2023 mu mikino wari wabereye i Musanze, habaye ikintu cyahinduye ubuzima bwose. Yagize imvune ikomeye. Ku mukinnyi imvune ni igice cy'umwuga, ariko kandi hari imvune ziza zigahindura ejo hazaza. Ku munyezamu umubiri ni igikoresho cye cy'akazi, amavi, amaboko, imbaraga zo gusimbuka nibyo bimubeshejeho. Iyo bigize ikibazo umwuga wose ujya mu kaga. Nyuma yo guhangana n'igice cyo kwivuza, gutekereza no kwisuzuma, Kimenyi Yves yafashe icyemezo gikomeye cyo gusezera mu mupira w'amaguru. Ubu afite imyaka 33 nibwo ahagaritse umupira. Si icyemezo cyoroshye gusa umuntu umaze imyaka myinshi ubuzima bwe bwose buri mu kibuga. Gusezera si uguhagarika akazi gusa, ahubwo no guhindura ubuzima. We yaramenyereye ubuzima bwe ko ari ubwo mu kibuga, ukwemera ko igice cy'ubuzima kirangiye, ariko kandi hari ikindi gitangiye. Umurage wa Kimenyi Yves ntugarukira gusa mu kibuga cyangwa mu makipe yakiniye cyangwa imyaka yakiniye. Umurage we ugarukira mu cyizere yahaye amakipe ye yakiniye, ndetse no mu rugero yahaye abakiri bato. Mu buryo yagaragaje ko ari umunyamwuga, ari ingenzi kurusha abandi bose. Yari umunyezamu utararanzwe no kuvuga cyane, ahubwo ibikorwa bye bikivugira. Yabaye umwe mu banyezamu u Rwanda rwagize mu myaka 10 ishize, atanga umusanzu we mu iterambere rya ruhago nyarwanda. Uyu munsi nubwo atakiri mu kibuga hagati y'izama, izina rye ryakomeje kuba mu mitima y'abafana ndetse n'abakinnyi bakoranye. Zamu ashobora gukuramo imipira myinshi y'ubuzima bwe, ariko hari umupira umwe ukomeye kurusha indi yose: gufata icyemezo cyo kurinda ejo hazaza hawe. Kimenyi Yves yarabikoze, yakuyemo uturinda ntoki, ariko ntiyakuyemo agaciro ke. Urugero rwe yagiye atanga mu kibuga, amateka meza. Kimenyi Yves ashobora
kwibukwa nk'umukinnyi ndetse n'umurinzi w'izamu wahagaze neza mu kibuga, umugabo wahisemo icyubahiro kurusha gukomeza kubaho ku gahato, kandi nk'umukinnyi wasize umurage uhamye mu mupira w'amaguru w'u Rwanda. Izo ni inkuru z'umunyezamu wahagaze wenyine ariko akubahwa na bose.